Indvuna yeTempilo Sibongile Simelane ithi kubalulekile ukuthi eMaswati abambisane nebetempilo ekutheni ke siphele nya sifo samalaleveva eveni laKangwane. Indvuna beyikhuluma ke edzilini la kusihlwa lekugubha lusuku lwamalaleveva kulesifundza sakaSadak lebelibanjelwe kweRoyal Swazi ezulwini sinembiko. Sifo samalaleveva singulesinye setifo letibulalanako uma ngabe singakalapheki ngesikhathi. Lesifo siyinkinga cishe kuwo onke emave esifundza sakaSadak, kungako lamave asebenzisana emitameni yekutfola tindlela tebuchwephesha tekusincoba. Kugubha lusuku lwamalaleveva kumcoka kakhulu kulamave akaSadak ngoba kulapho ayikhulumisa kabanti indzaba yesifo samalaleveva nokuthi wona bangemave sebahambe kanganani etindzabeni tamalaleveva. Leli dzili lakusihlwa belingenelwe tindvuna teTempilo kanye netisebenti teTempilo temave akaSadak. Nayetfula inkulumo yayo indvuna yeTempilo Sibongile Simelane idzite kusemgomeni welitiko kutsi isifo samalaleveva siphele nya lapha eveni. Sisalwa naye malaleveva sibe sibuka naletinye tindlela letinsha tekuthi sivikele eMaswati, sivikele naso sonke sive kuSadak ekuthenini singabi silwe naso sifo samalaleveva. Nina bekunene live laKangwane litimisele ekuthenini lisebentise konke lingahle likusebentise ekuthenini sicedze nya malaleveva. Lokho kusisita ngekuthi kube khona sichubeke sibambisane nabo bomakhelwane kuze kuthi sikanye kanye sikhone kuyilwa lempi. Kanti ke loyo lowake waba yindvuna yeTempilo eveni laseNamibia lophindze abe ngumbasada wemkhankaso wekuncoba sifo samalaleveva iMalaria Elimination, Dr. Richard Kwame uthe kulomunye umnyaka eveni lakhe koshona bantfu labatinkhulungwane letisikhombisa babulawa sifo samalaleveva, kodwa ke ngokucecesheka kanye nekubambisana nesive bakhona kunciphisa lizinga lebantfu labatfola lesifo. Through sustained and focused effort and use of proven tools such as DDT for vector control, we managed to gradually and surely reduce malaria to the level where it is today. Kulomcimbi kungconywe umphathi wenhlangano yesifo samalaleveva kuleli Simon Kunene losasebentele lenhlangano iminyaka lengemashumi lamathatfu. Having worked under a great professional like you was a lifetime opportunity. We would like to tell you that you have left a legacy that will forever be cherished. May you succeed in your endeavors and God bless you. From the Thank you very much. I still don't want to believe that I was ever lived malaria. I spent the better part of my working life in malaria. Etindzabeni kubika lungelele eMakagulang naphathizwe Msibi ezulwini.